بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga jama'a balhurmat, kiaulungan sinallahu Rabbul Izzati wal Jalal. Puasin kapananglit iban kapamudji sing kita niyo pa Allahu Azza wa Jal. Hisuno na to hitukbal kaniya in sa taod-taod pagsarang syukur. Mga nikmat masi-masi piyapabus niya kato taniyo. Den hasabab ini mga jama'a, ingaton sing kita niyo iban hisinop na to papikilan na to. In Allahu Rabbul Izzati wal Jalal, awon siya ding mga kasifat-sipatan. Hambuok ding mga sifat sin Allahu Azza wa Jal. Kaya ba'y tahalam sin Quran ha suratul Fatiha. Biyangon sin dua ayat na may tai sin sifat sin Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Long sin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. In Allahu Rabbul Izzati wal Jalal, diaran niya in dua sifat ini, baing ulungon iban baing kasihon. Long sin mga sila ulama, manapsir sin ayat, long nila Ar-Rahman wa huwa al-mun'imu bini'amin 'ammah tashmalu al-mu'minu wal-kafir. In sifat sin Allah Ar-Rahman, in siya samuain katan, katukbalan singkatan ulung rahmat dengan Allah. Si boda imbar iman, iman simbali in pag-iman fa Allah, langkum sila sin sifat sin Allahu Rabbul Izzati wal Jalal, amuna in sifat kaulung iban sifat rahmat. In ini umat Islam deng mga ulung fatal dihil sin Allahu Rabbul Izzati wal Jalal pa mga ipon niya manusia. Dan asabab ini umat al-Islam, famin rahmatillahi alayna, dan mga rahmat ulong sin Allahu Ta'ala katuk tani, annahu azza wa jal rattaba al-ujura ala al-ibadati al-yasirah. Dan mga rahmat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala katuk tani, in biutangan niya, lipat ang palipat niya, in pahala, karayawan, siniibadat sibi-sibi. Ibadat manahut, apabila nahinang si manusia, lipatun ang palipatun kaniya sin Allahu Ta'ala in karayawan niya. Uno ini ibadat ini ummat al-Islam, fahuwa zikrullahi azza wa jal. Amunain pagtumtum, pagzikir pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena ummat Islam, fa inna zikrallahi azza wa jalla ni'matun azimah wa ni'matun kubra. In siya ni'mat dakula pa Allah. In uno, in manusia daran nanunumtum kaniya. Wa minhatun uzma, hadiya dakula, sing kita fa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in siya marikato. In bang kita daran nanunumtum fa Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Karena in pagtumtum fa Allah,
وبه تستجلب النعم وبمثله تستدفع النقم. Sebab simpan tuntum fa Allah maukap kaimu illa wang rahmat karayawan dengan Allah. Iban matambul kaimu illa wang kanyian. Wahuwa qutul qulub. Karena impak tuntum fa Allah parsukuan simpangatayan. Kakaun simpangatayan. Wasururun nufus. Kakuyakan singgin hawa. Wahayatul arwah. Karena impak tuntum fa Allah insya kabuhi sinya walihan sing kita. Nah, sebab ini umat Islam. Impak tuntum fa Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Ding hamanga ibadat magaan hinangon sing kita. Di kita launun. Hinabuhan kau na mamanaw-panaw. Hinabuhan kau kimakaon. Hinabuhan kau, yaon na halam hinang. Nano iskahoy, si masampa ista. Manjari kay manumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat sin Imam Ahmad, hadithin kan Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Long sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum bi'amalin أو ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. لو النبي عليه الصلاة والسلام ما يأكا كمو هندو أنكو بنيت أنكو سنسر يور يو عبادة سدسي عبادة فحضرت سن الله ibadat hika angkat sin darajat niyo dito hahadarat sin Allah. Wa khairun lakum min infakid dhahabi wal fiddah. In karayaw sin ibadat ini law sin Nabi, lagi marayaw ding hamag nafakataw sin alta mo bulawan iban pilak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lagi marayaw inkarayaw sin ibadat ini. Ding hamag jihad. Ding hamag atubang iman kuntara satru sin Allah. Long sin mga sahabah, qalu bala ya Rasulullah. Huun mabayak kami dumungog umingat puno ibadat yan niya kaudaak sin Allah. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam, qala dhikrullahi azza wa jal. Amuna long niya, pagtumtum pagzikir fa Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Den mga ibadat, sarayaw-rayaw, magaan hinangon sing kita, sumagawa, indarajat iban pahalak niya, den ha Allah, nagdarasin sa laggu tutungbasan karayawan din kaniya. Apa yari umat Islam? Hangkan lain Allah Rabbul Izzati wal Jalal na may ta'katut na suratul Ahzab. Ayat ka-patantag isa. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. Ya kamu mga beriman, sibuk na usog at tawakan babae. Padaranan niyo impak tumtum pagzikir fa Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Sabab mahi, karayawan dakula dengan Allah subhanahu wa ta'ala. In tutungbasan ha mga taunano numtum fa Allah. Kaya may tasin Allah subhanahu wa ta'ala. Harugay ayat. Long niya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Mga sila kausugan beriman, iban kababaihan beriman. Madaran in pagtuntum nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. A'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yatagamahan na mo sila lang sin Allah. Sintungbas sa taud-taud, sing karayawan sa laggo-laggo dito haadlaw mahuli. Kana ummat Islam,
كرواية إمام مسلم حديث دين كان حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه. لوس حذيفة أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. Bukadlaw, nag-report yung mga manusya hasaman sin Nabi matukan niya alayhi salatu wassalam. Uno in report nila, laong nila, Ya Rasulullah, nakauna na rin kamo yung mga sila taudayahan bang haparihalan pahala. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Nakauna na, impahala nila rin kamo. Bima'na yung mga tao nag-report ini mga tao miskin. Sa bukon yaon pag-uno, bukon yaon kaigil nila, bukon. Napag-ubos umat Islam, uno in report nila, long nila, mga sila taudayahan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Magsambahayang sila 5 waktu, besin pagsambahayang namo. Nagpupuasa sila Ramadan, besin pagpuasa namo. Ang mga kumanlaw si mga tao miskin ini, nagsasadak ka sila sin pangalta nila. Lalong si Nabi alayhi salatu wassalam, Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Bukon kalong sin Nabi, bakas na kamo dihilan, sin Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Ibadat, apabila niyo mahinang, in karayawan niya, biyakda kamo nakapagsadak ka. Yublaan yung mga sahaba. Long nila uno ibadat at tawakan uno kaptangan yan ya Rasulullah. Long sin Nabi. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Long sin Nabi, tiap-tiap kabtang mo subhanallah, in karayawan niya biyakda ko biyakda siya karayawan sin sadaqah. Damikian long mo subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 4 kabtangan. Tumimbang in karayawan niya biyak karayawan sin mga sila taudayahan nakapagsadaqah sin altak nila. Sambil long sin Nabi, in mangdaat ko pahinang maraw in siya sadaqah. Imang lang ko ding hinang mangi inya sadaqah. Hangkanda sa imang sila kaguruhan. Kaulamaan sing kita di amo in humali maghindo hakaanakan sing kita niyo. Haka masjiran, haka madrasahan. Labay habihini tiranan. Sabab maita aun sadaqah yatakaran nila rin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil long sin Nabi in suok niyo pa asawa niyo, matar bilang siya sadaqah. Suok niyo pa asawa niyo sadaqah. Laong si mga sahaba qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Sumukin hang katawring kamo pa asawa na magpahala siya. Nalong si Nabi alayhi salatu wassalam, bang niyo siya kita, tiyukbal niya, tiyunay niya, in shahwat niya pa, baba ibukon halal kawin ka niya. Bukon kalong si Nabi in siya magdusa. فكذلك لو وضعها بيأدحات إسابلو سن النبي عليه الصلاة والسلام بان يتيوني فحلال كوين كانية كان له أجر مغفهلا انتأويا. أمة إسلام أنين پمجئن مكأسين kita upat kabtangan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar bilang zizikiran sing kita ni fa Allahu Rabbul Izzati wal Jalal tungbasan kita ni sin Allahu subhanahu wa ta'ala biya sintung bas hitukbal niya mga tao magsasarak ka. Damikian kariwayat sin Imam Ahmad. Hadith ni kan Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu. Law sin Abdullah ibn Busr at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun. Di matunglong niya pahamok nabi, Nabi alayhi salatu wassalam inambok usog. Muk-usog. Maksud nangar unang asub. Law na ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayna.
Long na ya Rasulallah, in kasaraan sin agama Islam, timaud na tuod marikamu. Long sin mga sila surahul hadith, impiyag maksud sin sahabi ini, amoy ibadat nawafil, mga sunnat, adapon im mga wajib, faraid, wayron siya nagreklamo. Sa inreklamo niya, timaud na tuod in kakahinang sunnah. Amit yung zahir, katampalan sin hadith. Nalong sin sahabi ini, فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ. Haruga in lafad sin hadith, kaya riwayat sin Imam Tirmidhi, أخبرني بشيء أتشبث به. أتشبث به. Hindu iyakulong na ya Rasulullah. Sinhambok hinang. Apabila kumahinang. Hinang ibadat makaan siya. Sa ingkarayawan niya langkum ingkatan. Nang sinambok sahabat, sa mataon na lang ni sunnah. Hindu iyakulong niya sing kakahinang makaan. Apabila kumahinang. Malangkum ingkatan karayawan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi azza wa jal. Long sin Nabi, masi-masi kau halom karayawan. Bang indila mu madaran nanunumtum fa Allahu rabbul izzati wal jalal. Karayawan dakula ummat Islam. Kariwayat sin Imam At-Tirmidhi, hadith كرواية الإمام ابن ماجه حديث كان معاذ بن جبل رضي الله عنه. كرواية الإمام ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. لو سن معاذ بن جبل آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كهنا قسلون يطبطسنا مؤمن سن النبي عليه الصلاة والسلام سوى معاذ Piarasya sin Rasul alaihi salatu wassalam, pahula yaman manghindu isin agama sin tauhid. Sambil diumog niya man in Nabi, halong sakit na, nagbalik siya pa Madina, sambil wala na kiabutan in Nabi alaihi salatu wassalam buhi. Mu'adh ibn Jabal, piarasya sin Nabi, pahula yaman. Nalaw niya ing kahinapusan, pangasubo ko pa Nabi, before kami nagbutas, amin butas kahinapusan, an qultu lahu, in agi ko kaniya, in pangasubo ko kaniya. Ayyul a'mali khairun wa aqrabu ila Allah azza wa jal. Long sin Mu'adh, ya Rasulullah, uno kakahinang sala-sala sa pa Allah, sarayaw-rayaw pa Allah. Iwan sa suuk-suuk pa Allah, intaw himinang kaniya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jawaban li suali Mu'adh. Bilang sa sambungan niya habang sumusin Mu'adh. Qala anta muta in mapatay na sadya ka ya Mu'adh. Walisanuka iban indila mo nanunumtum madaran fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang umat Islam. Di kita laulun. Ibadat makaan. Apabila takyakabtang lipat mang lipat impahala hitong baskatu tanisin Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithin ka Nabi Hurairah wa Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu. In hadith صححه الإمام الألباني. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من كلامه من الكلام أربعة. إن الله اصطفى من الكلام أربعة. إن الله عز وجل أون أبت كبتنgan yapabidda niya ingkarayawan. Uno inupat kaptangan ini umat Islam. Hindu kato sin Nabi. Amun nasaring pag-iyanon ilmu tiblok. Kawa deng hahadith. Kawa deng ha-Quran. Suway na to ini sulatun. Sabab may ta mahinang na to ini uno. Mahinang na to ini gapi. Mahinang ini sabab. Hika na og sir rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tani. Uno inupat kaptangan ini. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Mahuli piyasa wa sin Nabi ingkarayawan sin upat ini. Lang sin Nabi alaihi salatu wassalam. Man qala subhanallah. Kutibat lahu 20 hasanah.
وحطت عنه 20 سيئة أو الخطيئة. Isiyo inaka pamong singkaptangan subhanallah dizikiran fa Allah. Hisulat kanya kauhaan karayawan, iban igun kanya in kauhaan kangian. Allahu Akbar. Wa man qala Allahu Akbar mithla dhalik. Hisu inaka pamong Allahu Akbar biadahat isabing pahala niya. Wa man qala la ilaha illallah mithla dhalik. Damikian isu inaka pamong sila ilaha illallah biadahat isabing pahala niya. Wa man qala alhamdulillah. Hisyu isab innaka pamong alhamdulillah long sin nabi. Kutibat lahu 30 hasanah wa huttat anhu 30 sayyi'ah. Hisulat kaniya katluan karayawan, iban igun kaniya katluan kangian. Hati niya umat Islam, mga jamaah, haupat kaptangan ini, bang natukya pa mo. Labay hapag ikhlas pa Allah. Dihilan kita niyo magtuy kaksiyaman karayawan, iban iran kita niyo kaksiyaman kangian. Wahadihi min rahmatillahi alayna. Ini ding mga rahmat sin Allahu Rabbul Izzati wal Jalal, marikato tani. Harapay hadith. Hadith din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lang sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كرواية إمام مسلم من سبح الله في كل دبر صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فبلغ 99 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Langsung Nabi, hisiyo innaka pamong subhanallah sa kahaba puasang bahayang fard. Tumagna ding ha, fajar, fadhuhur, faasar, famaghrib, isya. Nakapamong siya sa kahaba puasang bahayang subhanallah 33, maka katlo ang tagtulipan. Wa hamidallah 33, damikyan. Alhamdulillah siya makakatlo ang tagto. Wa kabbar Allah 33. Allahu Akbar makakatlo ang tagto. Long sin Nabi imabot ka siya man tagsiya mahuli jiyukop niya pahanggat to sing kalima la ilaha illallah sambil pakahinapusan niya. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Allahu Akbar. Ampunun kaniya sin Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. In pardusahan niya misan in taud niya bukal laud. Alas na mudhibin. Bukun ka kita niyo marusa umat Islam. Bala. Marusa kita niyo. Mabaya ka upapasun dosa mo. Padarana, in pagtumtum mo, in pagzikir mo, in pagtasbih mo, iwan pagtakbir mo, iwan pagtahmid mo, fa Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Amo yani ummat Islam. Panghindo kato tani, sin Nabi alayhi salatu wassalam. Ang hadith, kiyarayta sin panghuna to Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, hadith din kan Abi Hurairah, kariwayat sin Imam al-Bukhari wa sin Imam Muslim. Kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kaptangan long sin Nabi, magaan himungat sindila, magaan di ko laulong. Di ko magguwa alta kanya, sabab imano siya misang paibadat. Banghi pag-asag na alta nala, mag-atras in kamatauran. Imbuat maling kanin mga silatyaw, fikan sin Allah. Na indua kaptangan ini, di ko magguwa alta, di. Di ko laulon, di. Magaan siya hadila, khafifatani ala lisan. Taqilatani fil mizan, sumakawa, misan biya na hato inggaan ni hadila, mahugat ing karayawan diaranya ini dito hahadarat sin Allah. Dito pagtimbang, sabab hadlaw ka na timbangon kita. Magmahugat ing karayawan mo,
fahuwa fi 'ishatir radiyah, halong ko surga. Bangsam mamugat ing kangian mo, magaan ing karayawan mo. Fa ummuhu hawiyah, inuyan mo narka hawiyah. Mamaya ka umugat ing titimbangan mo adlaw mahuli. Tumtumay dua kaptangan ini, mayta. Sabab long sinabi in dua kaptangan ini, khafifatani 'ala al-lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahman. Kalasahan sin Allah Ta'ala in taon nakapamungkan niya. Unin dua kaptangan ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Balikan ko. Sulata marayaw yako kaya ulungan sin Allah. Hapala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kaptangan apabila mo kaya pamung angkatun kay mo sin Allah Ta'ala in darajat mo adlaw gana-gana muggat ing karayawan mo. Iman. Tambak manambak ing karayawan mo rito adlaw mahuli. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Umat Islam. Mga karayawan tiyukbal katutan sin Allah Rabbul Izzati wal Jabal. Demikian, deng mga didikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala mudawamatul istighfar. Daranun na to in pag-istighfar. In umyan kita astaghfirullah al-azim. Mabaya ka magdaya. Mabaya ka rijik yan sin Allah asawa. Ya ka humuksuwul. Wala ka humukbudya. Mabaya ka rijik yan sin Allah anak. Ya ka tagapaghula-hula na. Padawin nafsaka bil istighfar. Darana yung ginawawaran mo kumabtang sin astaghfirullah. Mayta ubos na yung bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lam sin Nabi Allah Nuh, alam sin suratun Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. In akiko lang sin Nabi Allah Nuh, patao kauman ko. Pangayo kamo istighfar, kaampunan, patuhan nyo Allah ding hamanga pagkufur niyo, kangian na hinang niyo. Maita innahu kana ghaffara, sama in Allah subhanahu wa ta'ala sangat mangampun. Katan partusa. Sambil lang sin Allah, apabila kamu nag-istighfar, na ngayon nakaampunan pa Allah, yursilis samaa alaykum midrara. Papanaugon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in ulan. Maksud, tumubuin ka tumbo-tumbuhan. Sabab sin katumbo-tumbuhan ini, wayumdidkum bi amwal na tumaod na yung pangalta niyo. Dubulon na sin Allah Ta'ala yung pangalta niyo. Papagbaratatun na sin Allah Ta'ala yung pag-usahan niyo. Hasabab sino no? Mudawa matul istighfar. Amin, madaran yung pag-istighfar sin kita fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayumdidkum bi amwali wa banin. Tukbalan, ridjikian kamo sin Allah anak. Nana nga sila ay mapaghula-hula. Paasawahon ko sin Allah mangingkiaunan mo usong. Mangingkiaunan mo, hati niya sumul. Paasawahon ko sin Allah. Pamanahon ko sin Allah mangingkiaunan mo budya. Tapos tadi, kung nandihilan ko anak kawayrong palimbang mo. Hati niya pa, lawakon na ako, dihilan na ako sin Allah subhanahu wa ta'ala limbang, mohli dihilan ko anak. Hasabab simbunga sin pag-istighfar. Kami ay umat Islam. Demikian lang si mga sila ulama, rahimahumullah. Mudawamatul istighfar. In madaran in pag-istighfar sing kita fa Allah subhanahu, najatuka minal halak. In siya sabab, ding ha, hikagwa mo. Mahinang siya sabab, hikagwa mo ding halom kajuljanaan. Kana lang si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Buk sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. لو سيدنا علي رضي الله عنه كرواية الإمام ابن حبان بيت كان أبي هريرة رضي الله عنه قال علي لو سيدنا علي رضي الله عنه العجب لمن يهلك والنجاة معه والعجب إما كإنو لون يبمانو سيا لمن يهلك نكجل جنا أن سيا سبب سنتأد سندوسانيا وَالنَّجَاتُ مَعَهُ sa in sabab ikalipuwas na rin hakajul janaan yun na miyamagad kani. Faqila lahu, aw na nga sumukan niya, waman najat. Unulong na yung kalipuwasan. Sabab hikalipuwas si Manu siya rin hakajul janaan mang timaud din dosa niya. Long sin Ali radiyallahu an,
al-istighfar. Amo na in kumabtang kita, dhumikir kita, astaghfirullahal azim. Amo yari umat Islam. Deng mga karayawan, makaanhinangon sing kita. Nabi alayhi salatu wassalam, kiraita hadithun sahih. Maka hanggatos siya mag-istighfar. Kumabtang sin astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Halam sinangkaan. Wahada nabiyuna alayhi salatu wassalam. Inyan nabi na to Muhammad. Amin kiraita halam sin Quran. Ya ampun na ka na impardusahan niya nakauna ibasin nakahuli. Sa biadahat to inuno niya. Biadahat to in karayawan tiyukbal ka niya. Madaran masih impagtumtum in pag-istighfar niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam. Aun hindo kato tanyo si Nabi alayhi salatu wassalam nyanan siya sayyidul istighfar. Nyanan siya sayyidul istighfar. كرواية إمام البخاري حديث ذن كان شداد بن أوس رضي الله عنه سيد الاستغفار punto kan sin pag-istighfar na first class amo na inuno mahaba-habain kamu mabaya am mahapal sulatun ni atau reviewon ni pangadyan ni magbalik long sin Nabi alayhi salatu wassalam Allahumma ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عميت سيد الاستغفار نلقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قالها من النهار موقنا بها هشيو إنك طمون كنيا هوبت دمتم من أدلو مينات فمات من يومه ترتجب فقان سينكمتي أدلو يأون قبل أن يمسي هولا قدمت ميابت إن mahapon فهو من أهل الجنة إن تأو يأون terbilang na rin hamang at tao surga. Allahu Akbar. Bang muna hafal inuno. In dua ini, serta nakabtang mo in zizikiran ini, mukinan biha, amu in halam kau yakin, pangahagad, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qalaha min al-layl, famata qabla an yusbiha, hisyu isab in nakapamung ka na sinwakturum, serta diagpakan sa singkamatay, wala pa di matungin may naat, fahuwa min ahlil jannah. In tauyan ng mga tao surga na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didikiran umat Islam. Singkitan niyo fa Allah subhanahu. Makaan, di kita laulun sa matyo ding katutan niyo in nagpakahinang kanya. Parang sabi ni, dawim nafsaka bil istighfari. Padarana yung ginhawawaan mo mag-istighfar. Iman manuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala mga didikiran na sabuti. Kana Imamul Hasanul Basri rahimahullah. Law niya dengan kibar tabi'in. Law sin imam la tamallu min al-istighfar. Ibot ayaw tuod kamu lammahan na pag-istighfar. Amuin ka lamma mahinang sarap di na kamu mag-istighfar. Di na kamu min astaghfirullah al-azim. Akthiru min al-istighfar pang sinima. Padaranan niyo yung pag-istighfar niyo. Fi buyutikum, hinabuhan ka mo halam sinbay. Wa ala mawaidikum, yaon ka mo hinabuhan imaalog pagkaon. Wa fi turukikum, yaon ka mo hauno. Hakarandanan, wa fi aswaqikum, yaon ka mo halam tabo. Aynama kuntum hauno ka mo binaybayan. Padaranan niyo yung pag-istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Sabab lang sin Nabi, lang sin Imamul Hasanul Basri rahimahullah. Sabab di niyo kay ngatan bang kuno man na og ing kaampunan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab ini ummat Islam, mudawamatul istighfar sababu nuzulil maghfirah. Bang madaran kau mag-istighfar, manuntum fa Allah subhanahu wa ta'ala,
Inyan mahinang sabab hika na og sing kaampunan ding kaniya. Naring hasabab ini murah-murahan taufikan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tunyukan kita niyo sin Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kumabtang huminang sin mga ibadat na sabot ini. Syukran ala husni istima'atikum. Fajazakumullahu khayra ma jaza bihi abdah. Salam doa kanyo katan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.